Pravilni oblici u određenim okolnostima primaju, transformiraju i emitiraju suptilnu energiju i stvaraju polja koja djeluju unutar i izvan njih. Oni suptilno djeluju na živu i neživu materiju kojima je izložena, utječu na stabilizaciju fizioloških procesa u tkivima, te na psihu, klijanje i rast biljaka, te koče razvoj mikroorganizama i virusa. Čini se da ljudi, tragajući za moći, gube istinsku sposobnost opažanja svoje okoline, zemlje. U traženju moći ljudi se prebrzo kreću ili su previše egoistični da bi opazili svoje prirodno okruženje. Razlozi traganja za moći su različiti. Da bi se zadovoljila ambicija, da bi se uspavala nesigurnost ili jednostavno da bi se zadovoljila glad u uvjetima gladi. Kao vrsti, nama su zajedničke osobine duhovnost i kreativnost. Možemo biti zarobljeni i hipnotizirani zamršenom društvenom nadgradnjom modernog života, ali još uvijek plešemo, volimo, trebamo njegu, san, igru i prirodno okruženje ispunjeno ljepotom.